Jotono lamsogo friends fadi singtini important notification rok no nagi nelene এই channel tripa job sungka jebron important notification rok kaisa video go joto notification rok roi rok tabo romdi admit card nokor mani te admission ni bagai college ni bagai joto kishu kaisa notification no joto notification rok roi rok private job hundi government job hundi omahai rok inke nirok এই channel tripa job sai jebron kerengai tong hangke nironi important notification rok nugui manai haini bagai jebron important notification nagi tongani bagai jebron channel ba kerengai tong lai dite je masa video no share khaiga ni try khailai di haike nironi friends no haike share khagi tong hangke ani bukara busranga daily no haike nironi notification rok rogoi tongani bagai engke singtabok lai thangjang miani notification no kaisa government of Tripura ni bukhakti ke family and welfare department ni bukhakti tabo health department ni bukhakti ke kaisa notification sok paimani omono nirok baksa nuya khofan ngai tongma haini bagai te waisa notification hai haini buk sakpi ani bagai ma faige tei kwbangma notification tini ni nogo nagi nelene important notification rok video no paithak jora nagi tonglai di amai ke support ogoi tonglai di haike nironi nangmani rok tongai magu engke tabok online te apply khaigani bagai omono poni last date eligible criteria rok te waisa nirokno sagi rogo health and family welfare department ni bukhakti ke total vacancy 100 jona post langjanai MPW chala teiburai omono eligible langnai 12 pass khlaijak ngai te NM khlaijak ngai tong hangke eligible langnai boni last day dok ke 17 March ni siming apply cholenai online te 31st March 2026 ni 5 PM jora online te apply khlagi manai ni parite next nalenai Federal Bank omo mia probni rong sagi roja apone omono asuk tang nailelia boni last date rongke 10 March ni siming 17 March ra asuk jora ni tongnai omoke sudu stipend haike apprentice tilangjangnai eligible criteria angke graduation khlaijak ngai tong hangke eligible ngai 50% mark ngai selection process rokngke sudu tabong ni rokne online te apply khai hangke personal interview ni toike tilangjanai oro jaga ke exam rok nangya khanai sudu interview bai tilangjangnai apply khaigani bagi video description on rok check khagi nalidi or jaga apply khaigani link rok bo nugui manai phai next update naline amake te next update join Indian Air Force ni bekhak te kitabok Agniveer ni ke telangjangnai amoni location ka headquarter Eastern Air Command IAF or jaga ko boni Shillong Meghalaya ko boni headquarter boni location omono apply khaigani bagai sudu chalarok simini apply khaigi manai date of birth jeni 2 July 2005 ni siming 2 January 2019 ni je date of birth ngai tongnai rokge eligible ngai age ni wo education qualification angka 12 pass angjak ngani nangnai jefa stream nagai 50% mark hangge eligible ngai te bo sarabu tabok 2 years ni vocational course khlaijak ngai tong hangke bo eligible ngai 50% mark ngai tong hangke te boni loge 3 years ni diploma course engineering mechanical electrical electronics automobile computer science instrumentation technology information technology om hairok je subject tongui tong hangke tabuk 3 years ni diploma khlaijak ngai tong goibo eligible ngai none bosara tak 12 pass ni sara bo diploma rok bo eligible ngai om haita engke amoni post ni bumang Agniveer yabu ongnai boni post ni bumang reporting time te date rok rarely rok ongnai o jaga te singnogo samani jaga Shillong ni Meghalaya ni go 6 AM ni siming start ongnai time angke 20 March ongke beri rok ni bagai ongnai beri ni bagai te chala ni bagai ingke 22 March 2026 o chalarong ni bagai afro rally ngai details ke notification rok ni rok video description check hagi nalidi hai ke ni rok nugui manai last date last time to report 1000 hours boni tabo asak jora somoy tong haita nge domicile state cover nge 20 March 2026 onge tabo tesingo samani beri candidate rok joto je Arunachal Pradesh hunde Assam hunde Meghalaya Sikkim omhairongge 20 o ngai 22 o onge je salarong ni bagai Arunachal Pradesh Assam Meghalaya and Sikkim ormoni state ni engna je notice ni tabu Tripura rong ni ngai tongai bu
Oke fadi ten next update nalinai. Oke te kaisa next notification Diploma Engineering Entrance 2026 ni bagai jai Diploma Engineering Entrance onai hiwa sogi tongnai rok amuna online te apply khlagi manai video description se khagi nalidi ni rok or jaga go online te apply khagi ni bagai registration rok link rok nugui manai online te apply khagi ni bagai 20 March 2026 ni siming start khlaijak ngai closing date inke 15 April 2026 jora last date asuk jora tongnai admit card download khlaiga ni bagai olo notification website roi rojanai d-triple-et.tripura.gov.in o website hagai nirok admit card rok download khlaigi manai jefro admit card nokornai afro exam ngai zero saklai jangai website on exam center location bor jagang nai inge agartala udipur belanaya ambassa dormonogoro ngai nirok jefa jaga choice khagi manai agartala udipur belanaya ambassa dormonogor jefa je kono jaga go duita choose khagi manai je first preference choose khai mane or jaga ga ono angi nai registration fee busuk nanai inge je BPL candidate roni bagai 350 rupees nangnai te BPL chala brai ni bagai 200 rupees nangpinai je others ST sarang ke 350 ST roni bagai inge 200 rupees amai ke application fee registration fee amai maronai exam type bom hayang nai inge MCQ based ke nai subject toma tongnai inge nadi mathematics physics physical science physics and chemistry English o subject rok tongnai mathematics ni mark nai 160 mark physical science ni wo 160 mark English ni wo 80 marks total angka 400 mark tongnai kaisa mark ma hangke 4 mark kaisa correct hangke 4 mark om hangke cha mark rojang nai time angka 2 hours tongnai 11 am ni siming 1 pm jora je 20 minute extra rojang nai PWD candidate rongno je divyang candidate tongnai rongno negative mark bu tongnai 1 kaisa sayang hangke 1 mark cut khlaijang nai syllabus angke website on roi rojang nai highereducation.tripura.gov.in website on guideline inge or jaga no joto kisu website on ni rong logoi manai inge fadi ten next update nali nai government of Tripura ni bukhak ke kaisa government of India ni bukhak ke kaisa ni rong notification logoi mankhana MSc nursing khlaijak admission ni bagai 2026-27 ni bagai notification University inge University of Delhi bong nai online te apply khaiga ni bagai jeni qualification MSc nursing khlaiga ni bagai qualification inge BSc honors naja ngani nangnai pass khlaijak ngani nangnai haike eligible nangnai boni last date inge 31st the experience will be calculated up to 24 April 2026 24 April lo boni test rogbo 31st May 2026 ni 10 am o test na horjangnai nirok omono sorry friends on kisa korola ha nakalaidi teisai afani sing sagas submit khaiga ni bagai online te submit khaiga ni bagai 20 March 2026 20 April 20 March 2026 ni siming 24 April 2026 jora online te apply khlagi manai omno apply khaiga ni bagai draft matanai 1500 rupees draft matanai principal Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing payable at New Delhi or jago draft matanai rohornai farite next nalinai inke te rono te saga test inke 31st May 2026 ni 10 am nginai te next update nalinai National School of Drama or jago admission ni bagai joint entrance examination tlangjangnai 3-year diploma course ni bagai dramatic 2026-29 ni New Delhi wangnai
1 year certificate course 2026-27 ngai dramatic art at Gangtok Sikkim ngai tak dramatic ni bagai inge theater in education at Agartala ngai theater ni bagai inge acting gongke acting ni bagai Bangalore Karnataka ngai India classical theater ni ngai Varanasi UP ngai then next up den ali nai nirok online te apply khai ni bagai or jaga website ojak tongo or jaga website no search khai gebo nirok apply khai mane then next update inke amongke te kaisa nirok no ne update inke je RRB railway NTPC ni apply khaijak 2025 khlaijak ngai tongnai rok admit card status check khaige admit card download khaige exam rok rogoi manai 16 March 2026 ni siming 27 March 2026 jora apply asuk jora exam chole nai inke baike registration rok rogoi tenni date of birth box age captcha code box age neroni status check khaige admit card download khlai mane then next update nali nai amoke te kaisa next update Kendriya vidyalaya Ambassa ni teke telangjangnai walk-in interview ni bising teke telangjangnai contractual teacher ke inke omoni criteria rok bo nirok video description on joto kisu nirok nugui manai or jaga check hagi neledi kaha ke nirok nagi nai manai tang nirok no tabuk samani bising te nirok engsa ya ngai tong hangke or jaga go bo check hagi nai di kaha ke nirok detail rok pore gai nai manai post ne bo mung tong nai PGT economic commerce Hindi English o post ni go khlagi manai online te registration khlaga ni bagai 8 am ni siming 9:30 pm jora boni tabok walk-in interview ke telangjanai 30 March 2026 ni 9 pm ni siming start khlaijangnai online te apply khaiga ni bagai 27 jora registration khlagi manai o je barcode tongmani omono screenshot na gai barcode scanner hin kaisa play store app tongo or jaga go search khaidi nirok je screenshot na mani no or scan khai hangke link nugnai haike link nugmani no click khaidi haike apply khlagi manai nironi process online te apply khaigani bagai inge te kaisa tongo primary teacher special educator ni bagai qualification of busang nangnai inke joto kisu video description no roi ronai 10 pass ni 12 pass ni siming apply khlagi manai computer instructor nurse music coach omai rong ni qualification busang nangnai joto kisu video description no nirok check hagi nai ledi kaisa ke tabok safila hangke teisa video clock ma ngai thangnai haini bagai asuk salia B.Ed ni loge 12 pass engjak nganai nanai graduation khlaijak hangke omai ke subject wise ke qualification busang nanai or jaga joto kisu rok nirok nugui manai phati next update nai lenai te kaisa government job not te kaisa notification ekalabya model residential school Karbook gomoti Tripura ni bakak teke notification or jaga go bo same bohai ni tongnai contractual basis ke telangjangnai engagement of female staff nurse female counselor female hostel warden TGT computer science TGT music purely on contract basis for the academic session 2026-27 ni bagai the eligible candidate are invited for walk-in interview on 24 March 2026 for the above mentioned post for engagement in EMRS Karbook and 24 March ni siming 24 March interview ngai walk-in interview eligible criteria rok nai di female staff ni bagai nurse khoroksa telangjangnai age inke mention khlaijaya 35 years khlengke eligible nai 18 years ni siming 35 years ngai tong hangke eligible nai age qualification BSc honors khlaijak ngani nangnai the nursing from a recognized university institute haike ba regular course in BSc nursing khlaijak ngai tong bo eligible nai haike ba post basic BSc nursing khlaijak ngai tong ke bo eligible nai haike ba registered as a nurse or nurse midwife RN omhai khlaijak ngai tong bo eligible nai omoni interview nai 24 March 2026 time ka 11 am ni siming 12 pm jora nai jaga thaingnai EMRS Karbook Tripura ekeba ekalabya model residential school Karbook or jaga go nai
second ka female counselor nigo khoroksa tilangjanai 35 years ora ge eligible nai age nigo master degree khlaijak psychology clinical psychology hai subject tong hangke eligible nai te 1 year diploma guidance and counseling from a recognized university or institution hai qualification gui tongnai rok eligible nai the candidate should have studied local language of the state concerned up to the level of class 8 hai ken jetabo subject ngi tongnai rok eligible nai 24 march ni bongnai same ne date tok tongnai o jaga afron date dong nai taising ni sakango sama hai female hostel warden ni bagai khoroksa vacancy 35 years ora angke eligible nai 4 year integrated graduation degree khlaijak ngi tongnai rok eligible nai NCERT hai tongjak ngani nangnai approve hai NCERT approve njak ngke khlaijang recognition ke khlaigi manai bachelor degree from a recognized university or jang ke bachelor degree ngke khlaigi manai te boni hai boni 4 year yakeba bachelor degree tabo graduation khlaijak hai ngke eligible nai date rok same na tongnai time rok same na tongnai te TGT computer science ni bagi khoroksa vacancy 35 years ora angke eligible nai bachelor degree in computer application hai ke ba BCA khlaijak ngi tong hangke eligible nai 50% mark hangke te graduation te undergraduation computer science hai IT rok subject tong hangke bu eligible nai 50% mark tong hangke BE BTech computer science information technology 50% mark ngke bu eligible nai experience and desirable experience ongke residential school rogo hai ke ba English Hindi other language hai ni jeni rok Simon mani tong hangke extei bu prefer rojang nai the dog time rok jaga thai rok same ne or jaga nang nai TGT music ni go khoroksa vacancy 35 years ngke eligible nai mane age ni go bachelor degree music performing art hai subject hangke bu eligible nai o jaga o date rok time rok same no tongnai apply khaigani bagai video description o check khaigi nai ledi 20 March 2026 ora online tin rok khlaigi manai makha khlai horsanai haiki khlai mani pore 24 rok hangke ring horjangnai ni rok no sikang online ti khlaidi boni pore afro ring horjangnai 24 rok inke or jaga click khai hangke video description ni rok check khaigi nai di omono PDF no haike omono click khai mani pore copy khaige niro Google search khaidi haike form no fill up khlai manai inke tinin update aseng ning snai pinasam video kisa long gi thanga na kan laidi no tumani bage video long ke niro Simon khana joto notification kaisa ko si joto roi mani ba hani bage kisa video long gi thanga inke niro jopo je pro no mai kena kaisa video go joto notification bini se alada khini nirok nugui mane kaisa tabo alada channel logo onke kaisa jaga onke kaisa alada ke part ke nirok nugui mankana inke or jaga onke admit card rok nirok bini alka channel logo onke admit card nokhor mani rok ke information mai akhanai ani or channel onke nirok information rok joto kisu admit card nokhor mani bon nirok mane hani bagai nirok channel baise foran krengai tonglai di amai ke like share subscribe khagani tapoklai di haika an bukharok te srangani rok no daily update rogui tongani bagai ge friends ong tinini update asung sinai jefron krengai tonglai di jotono hambai